Yeah, anyway ako rero ku rundi ruhande sino blaming abartiste batabikora, maybe ni privacy, bakunda ibintu biri muri private cyangwa se ibintu biri bakunda confidentiality, bakunda ibintu maybe bitari hanze. Ariko kandi uri mu artiste sinuva ko gutangaza ibintu nk'ibyo wenda ari ibintu byatari no. La vache Mr Ngidi ari Kigali mukama y'abana ari Kigali twaramwakiriye bien, ameze freshman. La vache man ibintu bikwiye kandi ibintu n'ikibazo kandi kinakomeye guys. So usanga sometimes baza no kubona ama interview bikabagora, ugasanga abantu bari gufighting aho struggling kugira afashe maybe kubona ama interviews kubageza ku ma TVs ku ma radios cyafika cyane home. Uko yagiye mu bihe bibi man, yagiye mu bihe bibi cyane Melody yavuye I Bujumbura urumva, yagiye nyuma Melody yego, yagiye nyuma Melody urumva, yagiye mu bihe bibi abantu bata regabane Africa nta fan base ya Danger si Burundi. Afindire buzike y'amana biragoye rero kugenda hariya ngo gutwike ngo uronke mani Burundi bakeneye babahanzi b'amazina akomeye. Yego nyene indirimbo za Peti bano ziraba trend hariya, aho genda indirimbo imwe iri trend ntibisobanutse ko itubona fan base ya Danger mu gihugu ku buryo mugenda ngo uzuze urumva. So bizategwa ari Ariel ways n'abahanzi bazari kumwe kuri stage imwe muri ico giteramo, niba ari kumwe maybe na badapoje na bakiri ku urumva ico gihe azabona fan, azabona abakiriya urumva, azabona abantu baze muri show urumva. Hello ku bakunzi ba Max Media TV. Very faster hasta la vista. Tuko pamoja na mwenzangu Gaga to the Max in front of camera. So nkuko twama imisi yose turakomeza tubabwira yuko atahandi wabona ibintu byinshi byiza, atahandi wakumva amakuru meza atari kuri Max Media TV. Sasa uno munsi hari kiganiro citwa ivyamamare na muzika, tumaze imisi tutariko turakora dukorana n'abahanzi batandukanye bari kure yaho duherereye, ariko nizere yuko nta kibazo turakomeza dukorana nabo, hanyuma abifuza yuko twaganira twavugana ubwo ebana ni hahandi nyene inimero muri zishikirizwe. So Gaga to the Max. Hi bro. Hi brother, meze fresh? Sha meze neza ntari wewe se? Ni sawa nkibisanzwe bizi nyene. Yeah. Ariko sha hari amakuru amaze iminsi acicikana hirya no hino tugenda tukona ku ma screen atandukanye na Max Media TV, hakaba hari na filme uriko uragaragaramo cyane, hari cyo wayibwira ko abafanzi bawe? Yeah man, nkuko bivuze ndi gukina muri filme yitwa Urukundo rw'umufana. Ni filme iri guca kuri Me TV 230 cyangwa se Me TV 230 cyangwa se MATV 230. Ni seri, yani seri season 1 episode 1 iyo iri hanze already, iri hanze. Gana ikinyamo nka gaere nyene nk'ibisanzwe, mugende muryoherwe muiraye muruko bimeze guys, turi bimeze fresh sana. Yeah man. Yeah, okay, ndumva ni urukundo rw'umufana, abifuza kuyibona aratubwiye ahantu twayisanga, mugende mukore support guys kugira ibikogwa by'abajene bacu bikomeze bitere bija imbere. So Gael, nyino misi hari amakuru menshi abafanzi bacu batazi, abadukurikira badafite, cyane urazi uko tutiga tuja out of the entertainment Burundi and Rwanda. So mu gihe tumaze imisi tubona hari abaririmbyi benshi batandukanye baba bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko bakaza n'ubundi tutabizi, ugasanga byamaze kumenyekana yuko bari mu gihugu cy'u Rwanda, tubonye amaposte amwamwe. So nizere yuko uno munsi hariho ico ugomba gutangariza aba fans canke aba abone bacu kwisanganya amatsiko, sibyo? Yes, birahari. Yeah, sometimes abahanzi wacu baje tukaza mu Rwanda ni bake tubimenya ko baje. Abenshi baraza bikaba akamizwe n'ingoma cyangwa se bikaba secret cyangwa kabibanga kuri bo.
ariko birangira n'ubundi bigiye hanze cause tubabona ku mapost atandukanye mu gatara yabo ntibigera bapostinga bavuga ko maybe baje muri media tour no tubabona bageze ino bagakora media tour amaze kugera ino batigeze binforminga public twabonye Dramati tubona Lavash Alvin Smith tubona Vania Ice undi ni Indega Bash Mo Kenzi Mona Walda Mo Kenzi man mugabo tumenye ko wenda nk'umu artiste wo mu Rwanda agiye mu Burundi man abivuga before time rumva ugasanga twagiye kumwakira ko ayo aeroport ugasanga twamanuye amakamera turi gukora ibintu bya kugira ngo tubasupportinge kugira nyene wenda imiziki yabo igere kure fresh so anyway ako rero ku rundi ruhande sino blaming abartiste batabikora maybe ni privacy bakunda ibintu biri muri private cyangwa se ibintu biri bakunda confidentiality bakunda ibintu maybe bitari hanze ariko kandi uri mu artiste sinuvuga ko gutangaza ibintu nk'ibyo wenda ari ibintu byatari no ibintu bikwiye kandi ibintu n'ikibazo kandi kinakomeye guys so usanga sometimes baza no kubona ama interview bikabagora ugasanga abantu bari gufighting aho struggling kugira afashe maybe kubona ama interviews kubageza ku ma TVs ku ma radios urabizi na journalist arabizi yuko na fast arabizi yuko ibintu biri kuba bako hari abantu bamwe bamwe twinaduha support so ariko just no blaming maybe ni privacy bakunda privacy ariko kandi c'est pas bon ku rundi ruhande okay ubundi uravuze ngo bakunda privacy ariko ubundi se gukunda gukora ibintu mwibanga kandi ibikorwa ukora n'ubundi bigomba kuja imbere y'amaso y'abafanzi babo ubwo wewe urabyumva eske nuko yoba yipfu mbivuge gute eske ni ariko abikora kugira agwize fanzi cyangwa no so ku increasing a fan base nuko ukora ikintu ukagitangariza public uragitangariza public yagufasha kugira ngo n'abandi bakomeye so ntushobora ku increasing a fan base igihe ibintu byawe kenshi biri privacy no ugomba kwirekura ukareka society kamenya ikiri muri wewe icyo gihe nta muntu rero kumenya ko ndi maybe presenter iyo nza kuba ndabikorera maybe mu rwihisho iyo nza kuba nkibikorera maybe muri high school aho niga so nukuvuga ngo kubera ko naje kuri screen nkagerageza ngo isi imenye ikiri muri twebwe niyo mpamvu abantu batumenye urumva baba babiri baba batatu niyo mpamvu batumenye ko baba bangana kose yes biraruta so sinuvuga rero ngo ni byiza ariko birategwa n'ikintu ko ntabwo uri artiste ibintu byawe byose ngo bitubishira hanze no ubwira privacy hari ibintu nk'ubu wenda ndi mu rukundo n'umuntu urumva nsije ntabwo na postinga ngo mushire hanze ngiki kubera ko sini wenda ntabikunda urumva cyangwa se ndi okay asante sana buzingingo ikomeye uravuze ngo uri mu rukundo n'umuntu ariko nizere yuko uwo muri kumwe mu rukundo nibaza poste ntabwo yamubangamira bro uramuzi se none ibi ndabikubwira kuko ntabona poste zawe ko biri kose ushobora kuba utabizi cyangwa ujya siwe aya uyu hese ubundi ninde nta mpamvu yo kumuvuga kubera n'ubundi ndamupostinga tumuhamagare mu kiganiro se muhamagare kabisa okay ubu turi mu byamamare na muzika amakuru ariko aracicikana hirya no hino ubwo iyo ni indi topic man so Alvin Smith ari ino mu Rwanda aho ariko akorana n'abanzi batandukanye hari makuru we woba office nk'umujournaliste cyangwa nk'umuntu akunda gusesengura bimwe na bimwe kuko ashobora kuba ari agiye kumara indwi zibiri cyangwa ibyumweru bibiri hari cyo biziho Lavash Mr Ngidi ari Kigali mukama y'abana ari Kigali twaramwakiriye bien ameze freshman Lavash man kandi I respect him
Alvin Smith man komeza ukore bien komeza kundira abana b'ingidiyo kandi turashaka kuga projet na bwiza kaje hanze vuba nabonye kandi muri White Party na Neri Ngabo na Juno Kizigenza plutôt nizere ko naga video se bro muri gushutinga cyangwa se ni just White Party ariko kandi nimba ari project bro turayitegereje hari abandi benshi twanse gushira ama project yabo hanze b'abarundi tubizi neza ko ziri muri studio nimba bashira hanze bro bashire hanze kuko amakuru uyafise amakuru nibaze yafise ariko ntibatubwiye yuko bitari sawa yuko amakuru aja hanze kuko anyway cigeze kuvugana na Bface igihe indirimbo yiwe na Pifla yari kiri muri studio urazi yuko twari contact na studio ariko ikora iyo ndirimbo ariko ndamuvugisha urumva ndamuvugisha ati none se ko hari amakuru dufite yuko hari indirimbo iri studio bite bimeze gute hari cyo twayivugaho aravuga ati no ntabwo nkunda yuko amakuru yanje agira iki aja hanze byumvikana uwo twamwubahiririje iki igitekerezo ciwe kandi urabizi uko asanzwe ameze akunda gupostinga igikorwa ciwe buca kigira iki gisohoka uretse ko hari indirimbo yatubeshe ariko nta nubwo yanatubeshe arisigoye yavuze yuko computer yari irimo amantu za mashusho amasanamu ya video yaribwe indirimbo yitwa Ntandero Office urumva ariko nizere yuko abandi ibikorwa byaragiye ahabona kuko hari amakuru uziho ahubwo ayo makuru nyene niyo tugomba nyene usangize abafana oya bro kamwereke ubuze tuciye twubaha akazi k'abandi sibyo n'ubu ndazi neza ari project za Bface ndazizi ko zihari muri studio hano Kigali urumva featuring ariko sinshobora gushira amanza amakuru iyi project ya Alvin San ndibaza waruyizi sibyo nanjye nari nyizi kihari ariko si byiza kushira ibintu by'uma artiste hanze oya je navuze Bface yarambwiye ati jewe sinkunda yuko ibikorwa byanje bijya hanze atari je ngiziki mbaye nimero ya mbere nka postinga abantu bakabimenya ariko ni Bface ariko se uwundi muntu aba maze kubitangaza nk'urugero Dramati nese dushire hanze project za Dramatis na project za Dramatis nazo nzi bro nazo nzi uko biri kose namonye ari muri recording session ariko je hari amakuru afite nakuye ku kinyamakuru kimwe ntuze ya ku kinyamakuru transit turakizi cha Lucky yarabwiye abakurikira kiriya kinyamakuru yuko hari ibikorwa biko birakogwa harimo indirimbo yakoranye na Isimbi hakaba ni Musanze ni Bujumbura gukora maybe yes hakaba hajya ni nande bakoranye Rush ubwo rero ayo makuru niko ni Rush yari bakoreye cyangwa Rush nawe yaririmbye since ariko ashobora kuba yaririmbye nk'uko Rush n'umuhanzi akomeye none umuhanzi arafite indirimbo ze ziri hanze ndagibuka yigeze tubwira turi mu ishusho kwa Muyoboke so hajya mbaje gute ubwo nyenda kwaje kuri project zigiye gusohoka zabanze bo mu Burundi yes bro reka nifate man nifate buriya ni byiza cyane man sibyo gusa abantu mukunda umuziki w'u Burundi abantu mukunda umuziki w'u Rwanda get ready hajama featuring menshi bya hatari yaba artiste bagiye batandukanye abitwa ba Kiriku Akili aba Dramati abantu bitwa Alvin Smith ba Vania Ice so even so big furious aba Fasat B yeah man get ready man hari ama featuring menshi y'u Rwanda n'u Burundi mugiye kubona very soon can you gonna be happy I believe yeah man okay hanyuma tumaze kubona yuko hari
hari post yamaze kuja hanze y'umuhanzikazi Ariel Ways on the way. agiye kuja I Bujumbura. Yeah. Ese kubwaho ko inzi yuko uri mu bantu bakurikiranira ibintu hafi, wakurikiranye igitaramo ca Chris Easy, kurikirana igitaramo ca Afrique, kurikirana igitaramo ca Blues Melody. Eske kw'abahanzi b'i Burundi n'abafana b'umuziki bagiye ba blaminga cyane ku kuntu abahanzi bava ino bakagenda bagakora ibitaramo. Ese uribaza yuko kwizo conference I'm sorry kidog. I look it. It's fine. Yeah. I think you're good. Ya ubwo nariko ndakubaza ati kwiki kintu cyane cyaba bahanzi bagenda I Burundi, ariko ugasanga n'ubundi I Burundi baraca complaininga why this why the foreigners upcoming baza gukora, ariko ugasanga twebwe n'ubundi ntituronka time yo guperforminga cyangwa twebwe ntiduhabwa. Ya ubwo uribaza yuko iki gitaramo cy'umukobwa Ariel Ways uriyumvisha yuko kizaba kimeze gute? Ya first birategwa n'abantu bazaba bari muri icyo gitaramo b'abahanzi b'i Burundi, sibyo? Kuko man igitaramo cya Afrique cyaho kuko yagiye mu bihe bibi man, yagiye mu bihe bibi cyane Melody yavuye I Bujumbura urumva, yagiye nyuma Melody, yego yagiye nyuma Melody urumva, yagiye mu bihe bibi abantu bata Regabane Afrique nta fan base ya Danger si Burundi. Afite indirimbo zikiha man. Biragoye rero kugenda hariya ngo twike nguronke. Man Burundi bakeneye babahanzi b'amazina akomeye. Yego nyene indirimbo za Peti bano ziraba trend hariya. Aho ugenda indirimbo imwe iri trend ntibisobanutse ko itubona fan base ya Danger mu gihugu ku buryo mugenda ngo uzuze urumva. So bizategwa ari Ariel Ways n'abahanzi bazari kumwe kuri stage imwe muri ico giteramo. Niba ari kumwe maybe na ba Double J na bakiri kurumva. Ico gihe azabona fan, azabona abakiriya urumva, azabona abantu baze muri show urumva. Donc kandi rero urabona price ziri hejuru man. Muri VIP ni 100,000. VIP ni 100,000. 100,000. Yeah man. Urumva c'est 30,000 y'amanyarwanda. Amafaranga yo mu Rwanda urumva c'est beaucoup man. Urumva. Ariko birategwa n'aboganije ico gitaramo eske batumiye bande azoba ariko performing abandi urumva. Kandi kizobera kuri Jardin du Peuple. Guys, Patu I Bujumbura, go and support Ariel Ways. Go and support Rwandan music. People from Bujumbura, go and support Burundian music. Patu I Bujumbura, go and support everyone who is talented. No matter whenever. Nibaze yuko atari abantu b'i Bujumbura gusa. Ya abarundi bose. Abarundi bose basi n'aba diaspora bari Burundi. Oya bashobora no kuba batari Burundi ariko bakuru bagafata indege baratega. Duherekeze Ariel Ways basi. Ako ka. Tumuherekeze Ariel Ways, yeah? Are you ready? No, I'm not ready. Gusa ndizera ko abandi bari ready bazo. Kuko man, you know, at that date dufise project turi gukora Swiss. Urukundo rw'umufana turi gukora ibintu bya Yeah, okay, ubwo rero uravuze watubwiye kuri points z'aba type baba bavuye I Burundi. Mu minsi hari uburyo nasanze uriko nyene witotomba canke widoga ukuntu ngo urumva ngo journalisme ngo yino ngo ntabwo ngo bakira ngo abaririnzi b'i Burundi. Eske bijyaye ni kibazo cha journalisme? Ni kibazo cha management y'abahanzi b'i Burundi, si kibazo cha journalism. Yeah, that's all. Yeah, ubwo rero tuvuga iki? Tuvuga ati bakeneye kuza niba batangaza informe itangazamakuru. Ariko hari ikindi kintu kimwe mazi kubona, buryo umusani wa hano agiye mu Burundi nitwe tumwironderera tumukoresha. Ariko nuko aba yamenyesheje aba yamenyesheje hari gataba yamenyesheje man. None se amenyesheje ubu rero akariko nka Fizo amenyesheje bo murondera ndabizi. Fizo we urabizi satu bibo murondera Fizo ahubwo
ariko bifesa ahubwo Fizo amakuru amwe shobora kuba niyumvamo ntazi neza kuko Fizo aza mu Rwanda keshi ariko tumubona gake aza mwibanga ntago mbizi nubwo yaba aza mwibanga ariko wumve yuko aza mu Rwanda kandi urabizi yuko nta ma interview agira iki akora rega bro bivuga iki tawuri ikintu kimwe rega si ngombwa ngo artiste buri mwanya ngakora interview ntese uje gukora interview udafite project ugiye guha abantu ariko Fizo abra project zo guha abantu Fizo none se indirimbo ya Fizo uzi yuko Fizo buri mezi abiri ashomizigo hanga ariko si yiwe abari karazamura abandi ni collab kandi tugomba kubimubahira urumva indirimbo ya Fizo yavuba yiwe wenyine ariko gushira hanze niye anyeka umudodo si yakera araheza mezi 8 meje byatari ariko urabaguma ari trend niwe artiste w'umwaka mu Burundi ariko urumva nubwo SK haro interview igeze ibona akora mu Rwanda kugira ngo ayitwikire basi nase ndabi kuma interviews menye ko indirimbo nyinshi zishose Fizo ari hanze ari burayi arakoresha platforms Facebook Instagram cyane Instagram urumva kandi yakoresha Instagram na FB bitabikorana urumva so arabikoresha rega none avibura yaje gutanga interview kunone kuri kwa noze kwa Landry Promoters wapi bro okay reka dufate yuko na ntuza yacu abanzi biwacu nabo nyene reka nituvuga ivyiza tuzoze turavuga nagwaye sivyo man abanzi biwacu barutakana ko kugara abanzi biwacu kugara gute nkandise bafite akantu ko kumva yuko bamaze kurenga kandi nta baragera aho bageze man niba bageze niba ushobora kumenya Double J mu myaka 10 ntari muzi umva taho yavuye ariko Double J arakeneye kumenyekana arakenewe no kumenywa na bibi wo mucyaro birakenewe cyane ndavyumva none se agara gute rega faster ubu nawe hari umuntu akubona official camera akavuga ati uriya mutipa aragara kandi wenda yatinye ku approaching amuvuga rero gata ko akise kugara ko yatinye kwegera mu kwa 10 guys be ready utuntu kwa kangara tuntu kwa 10 gitaramo cya Double J n'ijya cyapfuye ntabwo kizaba bro bimeze gute asake wa mujama ni basake ni sinzi ngene bamusoma wa mutipe muri Nigeria ngo ntabwo azaboneka ntabwo hari urumva nubwo byabaye ngombwa ariko kitaba okay I'm crying tuyangana so reka Double J bro nera bazokoresha logo bro ya Billy Man Boy so that kugira ngo kuri airport kukwakira ariko at end times was we are ready to receive you man okay so the interview yacu unatanga na appreciation man for the Burundian people man baba bari ready kubona bishasha kuko gerageje kureba muziki birikira zamuka cyane ku ma YouTube bariko baragwiza cyane ma views ubwire nakajambo kanyuma mane ubabwira man abantu kwanza mbayambira abantu muri diaspora man guys diaspora people of diaspora people people from diaspora umwate urakizi umwate bya bintu biba ku maguru gisate bisate ndabizi umwate mu cyongereza ni ngiki ubworo bw'ikirenge ubworo bw'ikirenge ni soles of foot bro yura inde soles of foot bakwazi kindi kirenge uri Bujumbura no Roy I'm from Birma zero Birma bro amasaka bayakora gute amasaka barayakora barayarima barayahiga ahubwo bumera baraburima nabwo oya bumera ntibaburima bumera bava mu masaka apana bro uri fake wala apana bro listen jiwa Travis ni ruguru si Bujumbura acu twari mu bumera ubumera nakuri ko Imana yo kicyana cyataye umuco
Eskiri kurambira uburope. Cyana cyataye muco turasoje cyane o bita aya ninde kivumbi. Mufitanye cyane. Urumva rero eskiri kurambira uburope. Wajavuye agatasa akurikiriki. Imeshi. Ya ndaganda gufata abana b'Ibujumbura cyavuga ngo avuye agatasa akurikira gasutasi. Mimi nilizaliwa Kalusi. Ariko ngo wageze umuji ngo nshaka gusubira kandi. Je sirikazi je. Gaer. So mu minsi uriko uratrendinga. Agute rero yari abana banyura guhamagara turi kumwe bakubwira ngo bakumvise ngo ku maradiyo banyumvise kubona ku mateleviziyo izere yuko projet urimo izagira iki izaduha akazi of course gakura benshi mu bushomeri man of course guys ni Emery faster na Gael dibaza namutarakora subscribe kuri Max Media TV ugende ukore subscribe kuri Mi TV Desa 30 kabiri gatatu zero. Aya ni Mi TV Desa 30 cyane ni Mi Desa 30 TV. Are you sure? Since ni Mi Desa 30 TV. Yeah. Ni Mi TV Desa 30. Man, niko biye. Wandikemo urukundo rw'umufana uratubibona. Filme urukundo rw'umufana imeze neza. Hanyuma mu supporting aba journaliste banyu tuyana. Ciao. Diasporan people. Bye. We need your support. We need your support. And we want your love. Yeah. Some of you are singles. I the singles. And then natwe hano mubona we are also singles. Yeah. We need to be connected. Let's connect the love, guys. Rikora dukina comedy ya mitsutsu. Okay, leka tubashimire abaza kureba ikiganiro ariko turakunda comment zanyu. The negative comment, the positive comment. Ndanga negative comment. Jenda zemera. Bro sindazikunda man. I support them. Simbabaza mu mutwe man. No. Baba minimije akazi k'umuntu. No, it's not. Ariko man ari uburyo bwo kwereka umuntu k'ikintu maybe yakoze mu bundi buryo atari udashaka ikakora. Si ngombwa rero kwita ubivuga nabi. Bimubwire mu buryo buri polite. Ariko genda bikabona. Nane nko kubwira gututse ngo ntuze ya. Yo. Naribi. Bang ndamulayikinga nkashiraho n'akanuza n'agatima. Dusoze. Yeah, okay, murakoze cyane. Mukomeze dukurikirana kuri Max Media TV nkuko byama iminsi yose ni Emery faster gaga to the max. Tufite byinshi bishasha. Ciao. Poa.